ram dangte ang thawin India po Iran ramatanga akhwa le tuite suan chuak turin a man hlela Iran chuan kwalzin le bungra phur thlo theina te chu achol tir veka an boruak te po khar khipin thlona lu le chua a khap bur boka chuwang chuan India tar po akhwa le tuite thiar chu a hau tak hle Iran then omram te a lu tur po in leilunga ramrikan zet angaya ma se he video a kan hmu mek hi engthil nge ni tangai video siam chop le tun ma mi vordar thar le ani thei mai angem le nge nia khochak pate mai fai wing venga reu khian in do lai mek an ni chung chungin ka tlak pal thei khopa din mun la ompo poisa zo lovin Iran rama ral thuam athon lut ni in alang tia Times of India report hian a thong ve ngot chen karing khovel pung huwa pin tuyal theiman apung thur thura Middle East buaina siper kan tuar tan don chau ni in alang aizola hausa ho chuan petrol le diesel an che khol le man to pek nge ya aman tlom lai chu in fueling station tina lir thei ain tlar le put to hial mai thei ani China po in akhwa le tuite chu Iran chua san turin a fui ol lo ve boka chuti chunga Iran puina tural thuam athon lut ani chuan Israel le Iran in dona khwan top ni mel alam hunai vai ri mai don lo ni in angai theyang heti lai hian US chuan Middle East vela asipaite asik soi kwal vela Syria ram atang phei chuan anin suan chuak de vek to ani ome chibai ule lalrem ruwa ta khiang te kani a voin hi ni lai ni Jun ni som pariat sang ni le som ni panga ani a Israel le Iran in do ni rukna ani le der to aton tona chian na athleng mol mol renga Iran chuan rile tam taka chak missile chuan vor akhe khal fata wan missile mang mevin Israel khopui a bei to a Canada a khovel ram ro pui le thil ti thai ber ber ram pasari in tel khom na G7 summit nei mek chuan Israel le Iran in ka hai chung chang rel an tum ngial na a thil thayani lo ti in Donald Trump an ave tom hia Iran missile te chuan Israel le lung chang lo po an bitum ta zela Middle East mun sang sanga US sipai in khwar te chuan Iran missile beina an kap la fauti an puang ve tatlat mai khovel ram dang zong te aya Iran ramin nuclear anei ang ti hlau thong tu Israel ang bokin ama thlop tlat tu US President Donald Trump chuan Iran ram thunei tu pum hlum Ayatollah Ali Khamenei chu biru eng ang ma se atom buk te nen lama an hriat thu le du ni se an tha phak lova bibo ani lo zia an lantir theireng thu te an soi bong bong du to a heti lai hian ama Islam sa kho pui thiam ro pui bera an ngai Khamenei la in dona a in tran ta boka dim na tel hau lovin ti in Israel bei ani thu por zekin apuang le ta tunchuma hian Israel le Iran in do ni rukna a thil thleng poi mo bi lung pui te le akam ki tu lung te te shrutin kan bel chiang le don ani zolai di channel hian bel chian na rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poi mo bi reaction video kan siam thina mai lawa ilawin nang fak ve zel theinan khonga in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia Iran Revolutionary Guard Corps IRGC chuan Israel chu Fatah 1 missile manga an bei thu an puang Iran Sarkar television chuan IRGC thu chua hi puangin kan thu tiang het tak pathumna kan chuan em hian atum som pakhat na atan Fatah 1 missile kan kap chuak tan ta ti in ni lai ni tuk thuan bar hun lai vel khan apuanga kan missile ka chuate chu engma in alo dan thei to lo awangin Israel van boruak chunga thunei tu kan ni ta anti Iran chuan Israel ram chu ballistic missile tam tham takin thole ni zan lai pel hret jingdar khat le dar ni inkar khan abei le a heng missile rualte zinga hian missile la ompola soi Iran siam liau Fatah 1 po atela Russia po in Ukraine be na alo man photo indona muna atak nge ya man ani nuwa faklo em sahid drone enge mozat athlo chuak tela hei po hi Iran kutkoi liau ani Israel le Iran in dawni rukna hian
Iran chuan Israel beinan ballistic missile chaupo asang bi a chiar thei khopin akap chuak nema anin do ni ruk na thleng hian Israel rama mi somni pali a yatlem lo an thito a hliam tuar an tam to in sipai mun pui ni lo bomina ti chiat po na satak ani to Fatah 1 missile hi relate nga zeta chaka thlok thei darkar khata mel sangthum zariat emo kilometer sang rukle za zet thleng man khopa thlok chak ani Iran ramin Fatah achuan em chan pakhat chu atum deng futura wansang tak atanga leilam pana abir thlak ngun lai po in ama lo bitum tu missile te alo bum theini in International Institute for Strategic Studies sa an mithiam Fabian Hinz chuan asoini in CNN chuan azia hei hi Iran ramin aral thuam siam afak moina mai ni in alang tlat lo achan chu boruak atanga beina laka inven na nei thaber polangai Israel chuan Iran missile te hi adang theilo tam tiala missile man tlom jok le drone te nena inpol nuaya ka chu an nitlang pui thin boka Israel chuan akho pui ber Tel Aviv meupo aveng him zo to tlat lo Prime Minister Benjamin Netanyahu an Tel Aviv khopuya building be chian na sat ber pol amuna ama nge kala awathek vel chiam lai video te chu chanchin thara changni lovin social media a tenen lam adar choya media then khatte tarlam dan phei chuan Tel Aviv khopuya tom himna om khau an siam te po Iran missile te chuan ti chiat le den fu anei to a missile naran ti chiat theilo khopa rin om tura sarkar mevin asiam te po ti chiat an ni chuan Israel khopui po ahim to big lo hle ti a riat thei pui thiam ho tu luber Khamenei an Iran ram akai hruaya china Israel chu khovel map atanga thai bo hlen tur ani tia vaureng chung si in kumsom thum kal ta chung zet te khan ha aya ha mit aya mit titlat thin juda te chu direct takin abei to lo thin kha ania ma se Netanyahu an kumsang ni le somni pathum October ni saria Hamasin an runna chatlak manglova a chan let achina khan Iran chuan ain sun theina a hlota ani aya tola chuan tukin khowar hnu lok khan social media kaltlangin indona tanani ta ti in thu athana Iran sarkar en kol pum hlum ni chia lo Mer News Agency chuan Fatah 1 missile manga Israel be ani thu apuang zui ve ngal zat bok CNN chuan Jordan ramin Iran rocket pakhat akap lalai video ati chuaka Jordan sarkar ero angoi mia Iran chuan Israel abeina lo lambun lo turin Arab ramte awawna sa hle a Iran le Israel karchea om Arab ramte lek phei chu awai ma tel vek du don ni omin awawlok chiam to ani Iran beina awanga den chiat nual to Israel rama US embassy chuan pisa chol lailok apuanga embassy a thokte chu anchung te nen veka mun hima tom imri turin a hriat tir ti in embassy thu chuak chuan atar lang Mer News Agency chuan Iran ramin teran khopui le a che vel boruaka amel ma te chatalai an lo kap thla ti thu an puanga social media X lama an video phochua Israel rocket ni om tak an lo kap chelai mu tura om Israel khopui ber Tel Aviv le Haifa khopui te chu Iran be rim pol an ni a sipai mun pui le ral thuam da na po ni lem lo civil mi te chen na dor le sarkar pi sa te po in Iran thutiam andong nual to Iran sarkar thupuang tu te chuan Israel ui sathiam chuan vor Mossad ho pi sapui ber po an kap chiani in an puanga Israel hel khoi tia an chan Gaza a an hun pui po an ka fu ni in nimin lam khan kan puang tel to bokani kha tuyal thei mun pui te dor le pi sa te meu den chiat ani nual to awangin Israel inven na Iron Dome meu po in du thu asam zo to lova misal changkang jok le thokna jok dan man lo anga tual US sipai te chuan Iran ramin Israel abeina te chu an lo kap tlave nual ti in an soya US sipai te hi Iran hualvela anin bun thluat to awang le Israel ram pangking zong hualvel tu Mediterranean tuipuya te po tan hun an khwar lok dai to a aden fu tur chiang lova missile ron sur ta chu mani inven wang po in an lo kap tlave fau turanga ibin mia theyani chu wang tak chuan alom Iran ramin athutiam angeya Israel abeitir phat atang reng khan Iran ral thuam thlok chi te chu Arab ram te po in hol thla ka mual an nei nual tia social media lama atlang tham chiam ni
heti lai hian Israel khopui Haifa a Rambam Hospital chuan thotan ni khan nu pakhat nau phir pathum shin achara Iran missile ten Haifa khopui an beitel achina khan hospital te po leichungril lama anin suan lut na sa a beina laka him turangai hmuna te chau hrisel na lama in enkol na te an kalpui deuh vek to hlomani Israel khu Iron Dome Davita virvom baka thal pani na le pathum na te manga inveng an nia Hamas ho thawang hawa Iran missile beina te dole tura US chuanwor third air defense system pani ayatlem lo an bunte atel boka Mediterranean Gulf le tuipui sen vela US longlian te po in an ven pui reng bokani ven pui kan han ti hluai takna a ven takte a ven pui ni sela chuan Israel ram khu ala him pial turangai theiani a him bik to si lawa wangin US sipai te khuan an mani tin zone missile te bak chu an lo ka big lo te po ani ve thei achan chu US sipai commander Lalber Donald Trump vo in thleng hian US kanin rot lo ati fautlat mai Iran rama Israel be pui thlang na po atorot tial tiala thilkal to mani se Israelin sipai mun pui po ni lo chanchin thar puan na hial abe tak thu khamhangin I han soi hong te ang thotan ni khan teran khopuya television media pakhat IRIB chu chanchin thar an puan mek lain Israel fighter jet chuan akapa pon lam lang theya chuan chanchin thar puan chuana television pi sapui pakhat angin alang na a achungril chu IRGC tem tom him nan le ral rel nan an hmang ni in Israel chuan an pu a an be tamai reng ani Israel chuan Iran ramzau taka le an khopui chunga tepo zalian takin Israel Defense Force IDF fighter le drone rolte an thlok kwal vut theireng to ani ti in achala teran ero chuan Israel ral thuam thlok lai asai thlak thu apuang ve thunga thudik jok hriat ahara adik ve theina lai po a om tho mai Israel Air Force te tana Iran be na kong nai ber Iran ramza ve vel jeta sipai mun pui te chu zu ni som pathuma be pui an thlak khan an chut chiat sak vek to ni in anin soya tuma ka tlak lovin van boruaka teran khopui chunga te meu po IAF fighter le drone an thlok kwal theireng to ni in an soya him tok to a anin hriat wang emoni missile mangin Iran hi abe war ve to viawani Faizol khopui ti taka teran khu municipal district somni pani zeta tamani a Aizol khopuya local council pani thum om theina khopa zaw municipal ward shan kan nei ang deuh hi ani chu an district som pariat na khu mi hausa te na thona mun pui Aizola zuang tui veng ang dewa industry le thil siam chuana mun pui ani a veng poimo ani awangin mi hring po an cheng bit hle ma se IRGC mun pui le ral thuam che khom na te baka silai le man rodang te an cher chuana mun pui ani ve thawa wangin Israel chuan be ngei atuma district som pariat a cheng te kha lawin suan chuak vek ro u thupek in poisak lo chuan in chunga engpo thleng se in chau chua ani anga IDF in amo aphur lowang ti thu an than loka he district huam chung khopui lun laia sipai lir thei pakhat misal ka chua theina motor tlan lai an ka chia sak lai video po alar ngang mai Iran ram chu an khopui ber thlengin himlai reng a om lo ani ber to a chu wang chuan an sa khopui thiam lal ber le sarkar thu nei tu lu ber aya to la po a himna ni ngei turangai leinhuaya thu ruk ani a leinhuai tombuk te po him tok lawanga in an son kwal sek boka ma se Israel le USA chuan khamini tombuk hi an thachiang hle a duni se an that theireng ni in anin chal Iran ram Islam sakho injir tirna a mun poimo berlua tu an pui thiam lal ber ani awangin khameni thi na chuan mel makut twara thi ani ngai chuan ngong na satak ane nge don ni in hriat ani a lungrual hlei thei ngai reng lo arab ho ti lungrual tu ani vai chuan Israel maba ahu phur om hle thei chu hria in Trump chuan khamini thadri lo turin Israel akhap dai nia soitlang thanani a akhap tu US zokin tuna chuan tha awole takhur mai ani khamini chuan mitam tak nun na suat puk theina ral thuam siam le nei hi Iran tan chuan an sa kho injir tir na kal thlat ani awangin
aral muang zong chawa man tura uranium trifim an ni ti in tranala kho renga ma se IAEA report in Iran chu za zela somruk zeta uranium athlit fim nge ziale chutiang za ta sang athlit fim sa chu a khol khom treu to thu apuang zar chiang hle mai si a chu Iran be tura US remti puina po ngak chuak zo lova Israel ache chan kha ani Khamenei chu asoyanga aral muang zong chawa man tura uranium song bol an ni tak tak chuan nuclear bomb siam lo tura a uranium thlit fim na te ban san hal mak turin Donald Trump chuan a phuta ramdang atanga za zel som ni vel chawa thlit fim sa uranium cholut tura inrem siam pui nge atuma pathiani khan atum nga na atana inbiak le tumin anin thathen le ri kha ania ma se IAEA report be chana UN Security Council resolution siam chuan lama hangin Israel chuan karkal ta zir top ni zuni som pathum tu khowar ma khan Iran awarun ta ani Trump chuan intiam kamna le thudel kil ommia lova in peturin Khamenei chu akar le meka ma se Khamenei chana chu tukin khan chiang takin alo lang chuak ta a chu indona chu tan anita ti ani tlong mai klom chun hai lo takani manlai mizo pui thiam te khan mom rang tlanga in khwar samula lam hoin in thoina an hlan thin an ti a chutiang deuh bok chuan khovel puma arab ram te chuan Iran khu an sa khwana wang ni mo chibayan buk lo chau ti theina lai a om treu helna manga sarkar thar an siam ma te phei kha chuan USA ne na puan kop in zon thin an ni Khamenei kutzala Iran sarkar thu neina a ompum hlu machina Washington le teran tual thu a cheta a Muslim howin juda haun wai chimi andu et chungchang te chu langsar takin a chak chuak fauna a kumsom thum kal ta chung khan Israel laka po chim om takin kuta thak ngai mi alo thung chutiang wang te le thu nei tu lu ber ani awangin Israel le US te chuan tuna hian Khamenei hi ankar le ta ani a ankar lo cham chuan tha em la vauri lo ma se an tha du ngei po arin om to viau chutiang chu trama vau khan na thar ber hian atin zon em ti hriat thei lani lo ma se kan do theina apan to viau ati cher mai G7 summit chuan Israel le Iran ram te chu inka hai thuthlung siama pom tura norlui anrel kha ania Donald Trump chuan aenga ma a inka hai lo rot chengchi po ani love Iran ramin a nuclear program aban san masazet turani ti in G7 palai te rot na chu anar fitla thaka rang taka Washington lampana thlok chuak vutin White House a situation room a US National Security Team tenen ropui anrel zui ngal chuk mayani Israel le Iran ram pani te in kara om Syria rama US sipai in khwar te chu tramale US Central Command te in tiam rualin an son chuak meka Syria marchak lam rama US in khwar hi an puina awanga Kurdish kai hruai Syrian Democratic Force tan po apoimo in Israel tan po athlamwan thlak le a kumtir lam atanga suan chua tum to ni ma se tuna taka anin suan chuak ta thut mai hian mithiam te ngai ati thalo tak zetani Syria rama US sipai tele an KC-135 teng rual baka F-22 fighter jet te chu Israel ven pui turin Israel ramathon lu turni omin BBC chuan azia Iran Defense Minister chuan Middle East vela US sipai in khwarte beitela awau fo awangin hetianga US in thutluk na asiam tamai po hi doi je thlak viau angin langma se lo theilo ani na lai aom ve tho mai achan chu Syria rama US sipai mun pui te khu Iran helvul lem PMF le Hezbollah baka ISIS in toy thar le te tan lungvom phak le kan haya om ani thlat wang ani in suan chuak lo reng sela chuan do lung le tu bo in kara om ang te chok an ni anga mani in ven wang chau po in che tho se Iran le Arab ram te thin rim na berbu anton bonge ngei don chiang si a Israel tan rum rut tu alo ni kher box si ne chuan lam that em la ya in suan chua mai chu thilfin thlak tak ani nge yang le Donald Trump Canada atanga Washington apan vut nu le White House a situation room a National Security Council in ron khom nu lok khan
tui al thei phur tu thlawna lian KC-135 Stratotanker aircraft somthum chuangin Middle East lam an pan nga la fighter jetin tum kher lova thlok reng chunga atui athun theina Stratotanker aircraft rualte hi US le NATO tangrual polte ta ani a UK Germany Greece le Estonia ram chung zona an thlok lai te po mu ani CNN le BBC baka thuthar the dar tu tam tak te poin an mu le hriat pui tanker aircraft te hi fighter pali zelin dingle veya an venga Israel daunana Iran ramin achuan vor fata wan missile te meu tho chuaka in do tan ani thu apuan don wang khanimo Middle East lampanin an thla anzar ta duai mai hlomani heng tanker aircraft te manghian tunlai in do thlona changkang F-35 F-16 le F-22 te chuan an tum hun pannon kher to lovin boruaka an thlo lai rengin a him china tuial thei an thun theia Israel fighter jet rualte khu US atanga an chok lute an ni nok hloma ama siam chuate po American fighter jet te angboka changkang vekan ni taka Iran po in fighter jet rual anei ti ka soi thengil tre palom le ni e tunma US le Iran in kom ngei lai te khan Iran chuan US fighter jet engemaw zat a leive a tun thleng po hian chung fighter jet te chu Iran nei chunte an la ni renga ma se kumsom ni kalta asiam te kha an ni hlom si a an chuan om viau to lo mai thei Iran khu Middle East vela sipai le ral thuam nga filor lakani a ral do mi sipai nuai ruk baka IRGC nuai ni belkhoma sipai nuai riat nei ani a Israel ero chuan sipai nuai ni potling lo le reserve nuai li belkhomin raldo thei sipai nuai ruk potling lo anei ve thung Iran ramin sangkhat zakwa somsari chawasiam to indo thlona zathum somnga anei meka Israel ero chuan F-35 Steeljet telin indo thlona zaruk aneya Iran ramin missile chi hrang sangthum chuang aneya Israel ero chuan Iron Dome le Aero te baka Jericho pathumna engemaw zat anei thung Iran khuan missile siam athiam mai baka a drone siam chuate chu Ukraine indona a Russia in aman photo dana an thakhat le ti achianga ma se Iran ti ve theilo Israel khuan ati thei tlat thung chu engdang ni lovin ama kut koi liawin missile indo thlona changkang chi le tuinuai long te thlengin asiam thiama asiam nual to bok kan han tarlan takte atang ringot po in Iran chuan Israel beinan missile le drone bak chu chuan tur te vak anei lova Iraq Syria le Jordan ram te kalpela Israel va bei tur chuan Iran leilam sipai le ral thuam te khu an chuan om viau lo thei chuti lain Israel ero chuan wansang le longte mang po in Iran a bei thei renga nuclear missile te po kap chuak thei Israel tuinhuai longte ne na Iran bei ani chuan Iran ram a khoi lai mai po khu ka phak lo lai reng an nei don mi alawani Iran ramin nuclear ral thuam asiam lo na US nor na te chu ader mai ani lo ti nem nge nan atul huna che chuak phat thei turin US chuan Iran ram hwal velin jet fighter rual phur tu le B2 bomber te a chop lok vek to a tuna po hian Iran wawkam atanga halo te British sipai te thunhuaya om thliar kara te an bokdum zun reng mai ani B2 bomber soita ka chuan kan ngai tuana munhu kai thole atan Iran nuclear mun puite bei chathak tur chuan B2 bomber achet angai ti thu hian amor I han bok don te ang miang US khuan massive ordnance penetrator anti mai GBU 57 asiam chuaka chu quintal za somli vel zetarit kg sing khat sang thum zaruk le paria zetarit leichungril thuk tak khenga aver hnuwa nalutuk tak maya puak zui dur tur chi bom ania arit thama alian tham le boka bom zong tenu mother of all bomb anti pha hialani Iraq beina khan khovelin leiver thei bom asiam te an thonat lo hlom em awangin US chuan he MOP bom hi asiam chuak ta kha ania atum khatna na Afghanistan rama helho beina aman ani po khan athok thaviau ani ome Iran ram fordo huna leichungril thuk taka an nuclear mun pui khu tuna tak hi chuan Iran nuclear bomb siam tumna mun pui bernia hriat ania thaler lungchang tak nuaya metar somruk zeta thu ka omani
chu tiang khopa thu ka om khol pui tham tak tak an man reng lai po a amor chim theilo tura an siam le ngal chu Israel bom nei tem an ti che theilo chiang ti hi tlang hria tani nuclear bom te mek po hian leiver zong chuan na an thok hlei thei meu lova chu wang chuan Fordo nuclear plant ti che tur chuan mother of all bomb hi man nge anga yani Natanz nuclear plant po nasazet maya bom chiat ani to a chu Israel sipai te soidan chau ni lovin Iran ramami te nge po in thudik ani ti an nem het to ma se achunglang bak ti chiat ani meu emo chu ti hi zona poimo takani idea fighter rol te chuan anti chiat thei ang anti cheto a aya chele zuala beitur chuan MOP bom hi man angai to tlat ma se chutiang khopa bom lian le rit chu Israel khu rol rung ni ma se engmangin nge Iran rama an phut thlenang chu ani B2 kan soi mek la ya kan pen kwal dai chan chu B2 bomar hi khovela bomar lian berle thlok thui thei ber ani a bom thlak tu ngor ni tura duan ani awangin leilam le van sanga tanga ven uluk po angai le US point B2 bomar hi anga viaulo enkola hau taka aram munna apianga fighter wal ten an ven zel angai boxi ne US te ang ram hausa ton to tan lo chuan neituma lo tuk ve ngot chi po ani lo Israel chuan Iran a be ma dei khan MOP bom hi US ne na alo dil hlo cham to a tun thleng hi chuan US in apek om thom hriat alani lo bok soito ang khan Fordo nuclear mun pui ver chevek tur chuan US khuan Israel manatan MOAP pakhat lek po pe sela B2 bomar aman ho tir tel lo thei don lova man ho tir na sela chuan tun thleng hi chuan Israel le Iran in do na US ala tel ri lo ti zor tu Donald Trump ro rel na inwar lam hoi khuan khovel puma arab ramten an missile an surtir chur lawang ti hi soilok thei ani mi alo Iran hian atuang ati cha renga Israel mai ni lo NATO le G7 ramten ne na tang ho tlat Donald Trump awau na le zelpo apal zam lui reng ani phot chuan Natanz le Fordo baka Isfahan nuclear mun pui te chu khwar khuru mong nei lo thluk zeta thu tlak hlum nan chawa manzui tlak chawa achuak lawang ti hi tuna an din hun mek thlir hi chuan thil thleng thuai thei ani reng to tlat chu po Israel ngen wang ni lovin khovel laka athutia mading het tlat ani zia ti lan na na USA in aman du ngei to don wang ani